Brand Denison je osnovan 1874. godine od strane Arona Lufkina Denisona. Ovaj gospodin je 2 godine pre toga, 1872. zaveo patent pod rednim brojem 356, kojim je definisao prvo vodootporno kućište u svetu satova u koje uz to ne prodire vazduh. Ovaj patent donao mu je svetsku slavu i posao sa brendovima poput Rolexa, Omege, Jaeger LeCoultre i Longina. Danas je Denison potpuno drugi brend. Nastao je simbiozom, ideologijom koju su doneli Stefan Sheik i Emanuel Žit, ljudi koji danas stoje iza brenda Denison. Ovo drugo ime, Emanuel Žit, vam možda zvuči poznato. Radi se o čoveku koji je 1993. godine, sa svega 22 godine, dizajnirao Royal Oak Offshore za Audemars Piguet. Ovaj čovjek stoji iza dizajna Rolex Cilinija koji je urađen pre svega 10 godina. Radi se o zaista ozbiljnom dizajneru sa velikom i ozbiljnom reputacijom u svetu satova koji je odlučio da svoje umeće, svoje znanje i svoju genijalnost pretoči u Denison satove. Ja sam jedan od retkih i možda jedan od prvih, ne retkih, ali jedan od prvih ljudi koji su u svetu dobili svoj Denison. U pitanju je lapis lazuli. Danas ću vam predstaviti zašto je ovo već sada kultni dizajn i kultni sat sa kvarcnim mehanizmom za cenu ispod 700 evra. Denison ALD kolekcija proizvedena je u čeliku. Prečnik sata je 37 mm, debljina je svega 6 mm. Zbog izostanka lugova na ovom satu nemamo dimenziju od luga do luga. Ona je jednostavno pretopljena u dimenziju prečnika samog sata. Sat pokreće kvarcni mehanizam marke Ronda 1032-1, a ciferi su proizvedeni od pravog kamena. Staklo je safirno, a vodootpornost je prilagođena jednom dres satu i iznosi svega 30 metara. Zašto je Denison za svega 2 meseca postao svetski hit? Zbog brojčanika i male cene. Oni su odlučili da u Denison satove specifičnog i prelepog cushion dizajna, odnosno dizajna kućišta u obliku jastuka, stave kamene brojčanike. Tako da danas na njihovom sajtu možete kupiti satove sa lapis lazuli kamenom, aventurinom, to je plavi kamen koji se definiše još i kao zvezdano nebo, imate Tiger Eye, naranđasto, brownkaste boje kamen i malahit, zelene boje. Svi oni dolaze sa kompatibilnim kožnim kaišem, sa kroko printom sa prednje strane i najvažnije od svega možete da birate između dva različita čelika. Jedan je PVD zlatni koji dolazi sa Tiger Eye ili Aventurin ciferom ili možete da izaberete klasičan plain čelični sat čeličnog kućišta. U svetu satova je postao trend prošle godine, 2024. a mislim da će se nastaviti 2025. godine, da pristupačni brendovi rade satove sa kamenim ciferima. Do pre, možda, ajde da kažem, 5 ili 10 godina to nije bio trend. Kameni ciferi su se koristili za izradu luksuznih modela, pronalazili su se u brendovima kao što su Piaget, Jaeger LeCoultre, Audemars Piguet, Rolex, čak imamo i neke malo manje mid-range satove koji su koristili kamene cifere, ali nikad nismo vidjeli ove brojčanike u cenovnom rangu ispod 1000 evra. Onda se desilo da su mnogi počeli da rade sličan dizajn i pojavio se Denison krajem 2024. godine koji je ovaj specifičan dizajn, jedinstven dizajn tankog kućišta od svega 6 mm ponudio sa kamenim ciferima za 79.400 dinara. Kada se to pretvori u evre, pisat će ovdje na ekranu koliko je to tačno evra, dobijete pristupačan sat. Mislim da je to negde, sigurno manje od 700 evra, što znači da za te pare dobijete kameni cifer, jedinstveni dizajn koji je radio čovjek koji je radio i Royal Oak Offshore, koji je radio popularni Cellini za pristupačnu svotu novca. Nakon 4 meseca posjedovanja ovog sata, mislim da ima 3 ili 4 meseca se ovaj sat nalazi u mojoj kolekciji, mogu da kažem sledeće. Oduševljen sam dizajna. Dizajn stvarno govori nešto, govori sam za sebe, kao što vidite kada sklonite kaiš na ovom satu dobijete taj cushion shape koji je popularan i koji je bio popularan zapravo 70. godina, a sada se vraća ponovo u modu. U istom tonu, u istom obliku i dizajnu je urađena i čelična kopča koja se nalazi na ovoj kožnoj narukvici, kožnom kaišu koji je sužen. Od početka do vrha imamo suženje, što je realno neophodno za satove koji dolaze iz kategorije dress, odnosno elegantnih modela. Kućište je specifično, visoko je polirano sa krunicom koja je gotovo neprimetna i koja se nalazi na poziciji 3 i utisnuta je. To ovom satu daje skladnost, neophodnu skladnost koju mora da ima sat koji nema lugove. Jer kao što možete da vidite, kaiš se kopča sa donje strane, a lugovi ovog sata su sakriveni ispod
kućišta, koje je oboreno i više je dominantno sa gornje i sa donje nego sa leve i sa desne strane. Kazaljke na ovom satu su prepoznatljive. Lako ćete ih upamtiti. Mislim da su slične onima koje možete pronaći danas na skupocenim Laurent Ferrier časovnicima, a brojčanik je taj koji govori za sebe. Zašto je važno pričati o kamenim ciferima u svetu satova i zašto je super što se pojavljaju u pristupačnim modelima? Mislim da je velika stvar imati kameni brojčanik za ispod 700 evra, jer svaki kameni cifer je jedinstven i svaki je piece unique. Ne postoje dva ista kamena brojčanika koji imaju isti, identičan pattern na sebi, tako da ja sa mojim lapis lazuli modelom sam jedinstven, jer ovaj sat nema niko drugi osim mene. Mnogima je zamerka kod ovog sata to što se logo nalazi na poziciji 4-5, što je nespecifično generalno u svetu satova, ne viđa se često, ali su oni uradili ove godine piece unique model za jednu aukciju, za jednu dobrotvornu humanitarnu aukciju, gdje su logo stavili na poziciju 12, gdje mnogi brendovi to i drže. U nekom neformalnom razgovoru sa prijateljima sam negde zaključio da bi, pošto Denison ima svoj logo, a to je slovo D koje možete vidjeti ovde, Denison bi mogao taj logo da iskoristi i njega da stavi negde na brojčanik i to bi izgledalo zaista odlično. Ali kameni cifer samo sa kazaljkama, time only sat sa ovakvim malim logom izgleda zaista odlično i ne smije više ništa tu da se nađe od detalja. Ovaj sat se nosi zaista sjajno. Stavit ću ga opet na ruku da vidite kako to izgleda na mom zglobu. Sat prečnika 37 mm. Zglob je negde obima oko 19 cm, ali zbog debiljine 6 mm dešava se ono što uvek pričamo, što je mnogo važno kod ovakvih satova, to je da rukav bilo čega što nosite prelazi preko sata neometano. Udoban je, kaiš je odličan, ima dovoljno rupa za podešavanje svih mogućih dimenzija zglobova i zaista smatram da je ovo dobra kupovina po toj ceni. E sad, kakva je budućnost Denisona? Denison će sigurno u narednom periodu proizvoditi satove sa više različitih boja kućišta i različitih brojčanika. Osim kamenih cifera, oni prodaju i satove koji nisu kameni, odnosno imaju sunburst završnu obradu različitih boja i to predlažem da pogledate, ali mislim da je njihova budućnost u mehanizmu. Smatram da ovaj sat, iako ima kvarcni mehanizam, iako to nije glavni adut ovog modela, već njegov brojčanik, mislim da u budućnosti stavljanjem nekog automatskog mehanizma, nekog mikrorotora ili mehanizma na ručno navijanje, Denison može da odskoči u cenovni rang iznad 1000 evra, što će se sigurno desiti. Očekujte da će kućiš u tom slučaju da bude malo deblje, ali da će ovaj dizajn ostati i dalje jedinstven u ovom cenovnom rangu.